tapat ke ek paremia tonga ka goe minista e patungawe toketa tanela fusimalo tapat ke CEO e tapat ke hoa faanga o to kon paremia tapat ke tare kita tapat fo ke to kon tare kita o mai ka ngawe sola pe me vulangi o tau ka fuata e malmalu o fare koin kada mo doan ke fa hako ko ngafa fatongia ko fa taulama o fatongia ma hoinga e afa kolwan ek fangilang ka go e tokon para mi atong afa historia en ke va a formatala ya ka mai ki motu afa hak fatongia koen e vakai ke tau o fulahi pe tongo fulu fa hak fatongia mahoinga ahon ko fo time ke me mai ha tokon para mi o minista patungawe ke fra ilonga agi ngawe koen na fai be he taula pa mawik ma tu pe pa fai be no ki kala tu hen ka ko ahon o fa fe fia la habit te ke tale kita pa mo moto fa hok fatongia koen hokoya ko ma ka mai ki fa hok fatongia moto koen wa fe fia la habit o me mai ma ho inga a koen ko yai wa fe fia la fa wa ke feito ona ko be mo ke ta hokwat ko ta talang fo ka kato be ke proclam na fai be ona fo tutu ko heni ke fai ka wa sia ka ol ke fai be ha ta lot kama ta ke fatanga o chef ko o viva be nesse o lá com fora de fato do e mosisu
to lo to ka to te ya lo pita to ta walu te ko galai spo na le mo ua mama hi to ta ko i ko na kana ko ya na ton ma ta ya na to ko hi ke le fra fia fi ga a ta to ko to e na i ta mate i no nga ka kanu kana fra mo i ha ke no nga pang ya to hi lo e ta mai maf poto mo ni tu i fra le ko tu i taimi mo i tanit ta bi le ma to fe de ma fai lang ia pe ho fa ki ta ngata putanga ko ma lo tu e mo ma hu mo ma forta fai be ho fa lo si su lais ya ko i ma to ka mo ga lot ka mo re ha pe ma ga mai ta bo a to ma yo pure fa fina ye lo ya lang ye fo ma hon ya mo me ka ge nai fa mo le ma ngai ha ye ko ma fo mo le la to fo be o le fa hu ma to ge ya fa fi ma to me fi o e pure mo malo mo glori o dangat amen Kore ke u whalmalumalu atu i he talawhakatapu ka kato e whanua mo e lotu. Hu whanga atu i he lotu le rei ko ka mataki e tau ki polo kalama. Whakaloto whare, whakawhamili o e whiawhakoloa koini. Whakatapu mo whakatulo atu e to koni pare mia tonga. A koe minista e potu ngau e meiteki ngahi ngau i lalahi. A pe whoki ki o hoa whanga, Caroline. A tapu atu pure lahi mei te kisio nea ka wola. E hau at whoki a e whakatapuni. Ka te kumotolu ka unga aue, a e whamatala ea. A e pe whoki a e whakatapu make. Ki he tau kau ofisa. O kumakatu unga ai, a e tau whakatahataha. E whia whakoloa koini. E to kon pare pia. Ki haloto ia. E ta e fia. E tangata mo e whiwhiti whamatala ea. I he whiawhi koini. Toho ia e manatu. E ki waa ngā wen. Pa moe tūnga kau ngā ue. O mau nofo i aho moe pō me whakahake. O ia koe whatongia. Ko mau pore taki ki ai. I ho mea mai. I he whiawhi koini. Kai peheke CEO. Ke whaka ilonga i ange. Ai ki ngā ue. Ko whai hono. Teu. I he polo kalama ako koini. Pea ko mau fia lahi. Tai ano tatau. E whakahistori e ki waa ngā wen. Ka tupe mua ki whainga maare ko ni ke uki. Toko si ipeha ki whainga maare ki whamatala pe. Pa mo talitani le rei ki mo tolu. Ki he polo kalama ya honi pa mono uhinga. E ton pare bia ko e tunga whini mātua mo e ka tabayo eike. Whai hono whai longa he whia whini ko e tō wako hono fitu wen. A hono whakahoko. Ai polo kalama training. O whakamalumalu i he kautaha. Whamamanilahi, whamatala ea, a mamani, beko World Meteorological Organization, a basic instruction package for meteorological technician. Ko e polo kalama ako whoko ni e tōn pare mia, o ku i he mahina e ono, a hono lele, mono kakau, a hono teu i a e kau ofisa whamatala ea. A whawheta i ko ia ko e kaua eiki he ka wedi, ne lawa peo whakahoko i loto he mahina e ua. O ia hedi a he kau ofisa me wahe whodua e ua, wahe whodua wawau, kai pehe whoki ki tonga tapuni, pene si tai maari e pe mho mau toko ta, me wahe whodua dea top tapu i he whainga maari e koni. Koe mahu iga i tokon pare mia a he whakatau kei, mo e tuunga kua uki ai e kau ngā weni, a ho kau ngā weni. O la wai heni ke whakalakalaka i ai nau whakahoko whatokia. Kai pehe ki he ilo. Ki hono tala mo hono fua. I weather observations. Ai whakamatala ea. Tokoni ki he whakahoko whatokia. Kai pehe ki he tau kai service. Ki he kautaha wakapuna. Peko kai aviation services. Ika ki kata pe foki ai kana e kau i he polokalama ako koe ni.
Ahono whakatau kei ki lau tolu ke nau lava. O whakahoko ahono maintenance, pe kono toka ngai. A ngahi mea ngā ue whakamatala ea iho nau ngahi wahe whanua takta. Kai pehe foki ke nau lava o whakahoko, ai ilo, whakai fury, whakai le sondi, ke lava loki ako toi lava mo practical lo, pia kuia iai ai whawhia lahi. Ko iha koe, mahu inga ia he wheituna. E ke mea mai he whiafu koe ni, ke whakakato, ai ki whatongia koe ni. Kono mō ni nei, whai bea mau ki teu whakaloto whare, na ke ki aha amanaki. Te ke mea mai, mo hoa kai pehe ke CEO ke ki whakaloto whare, kuma wanga maheni ki ai he tau kotoa pe. Ka koutui, koe whakatūtu kotoa pe me he eiki, ke ne whakaola e tau ki ngā aue koe ni. Ko iai, o watu ai, taritari lelei ke wheitu una, i he loto honga ia mo oni, i he ngahi mahu inga ia o ke whai ke whamatala ea, i he mau ngahi ngā aue whakaaho, kai pehe ki he tūkunga malu, o e tau ngahi whakatokanga toka mua, ko early warning system, o ku tai mua ia e wheitu una, e ki minista i hono tek, i ho ngahi ka winga ngā aue, i ha tau potu ngā aue, kai pehe ki he wharearea o tonga. Ko iai ai ki i lea, o whai ai a hono taritari rei ki mautolo, e whiawha koloa koni, lewe vai malanga, kau tatau atu. Ko le beheni ke u tau hoko tei pe he tau koro kalama. Ko le whamurmure atu tukon pare mia, ko ke minista e putu ngā we, ai whia matamua ke whitu una, ka ke lau maalele re ange pe mua, ke fuaki, kai certificate, ko ki nau tolu, ko nau lawa i le rei, ai fufua ako ke whaifa matala ea. Waki ko mata pepe me he ofisa ko ni ko ofisa pe me he malawa puna lupe pau ko nina filikitonga ko kata ko more ke ofisa ko me he malawa puna o e kaufana pe me ewa ki ni lava mai o ma wa to ana certificate. Hoko ke ai, ko inoke tui futuna le renga, ko ofisa ko ini, ne lava mai pe mi meripuane, ne lava e ato e ako forecasting e whamatala e ofisa whaamotu. Hoko ke ai, ko ofisa ko ini, ko tala whaiva, whaane lua, na yata, pe mi he malawa puna lupe pau. Hoke ai, ko ofisa ko ini, ko Mr. ko Viliami, mas pa fifita. Malo abitu, maulabat. Tapu ki e univalu o loto tatau. A koe tolu tae o tua kuni a whiu e tau loto lotonga. Tapu ki e minista. A koe whakawhalanglangi o ki kātoangan. Toke tā tanila fus malo. Ai maho hoa o whangau tau kau whakataha i wheho angan. Tapu mo e tangata ik CEO. Sonia Kawola. Tapu mo e tale ki ta wa talamatangi a tonga. Ai tia whiwhiti. Waukore ke whakamalu atu. E ngai tal whakatapu kakato. Ko whakatapua e ngai muaki lea. A tā mo e ki motua a tai loan. Ke talamfua ke whekau ko omi. Ke whahoko halea whakamalo ke whakafofonga e ki kulukua ko koen. Ke he ngā tongalahi na whie whalau. Ka kite noa e ki mutua vai mo whewhea wale ko kita. E aha mau ingan. E minista. Anga whewhea ki whatongi a leat. Ko tumua kore whamori more atu.
ke uhu whangatu i he lotu lelei, ko tau kamata ki e whiawhini. O koto mua hike e whakawhitai me whakamaro ki tamai mawhi. Ka koe ao ni o University o tau iai. I ene tau himaru e tau muui, e tau au sia e whiawhi whakakoloa koeni. E tala e haina e hongi whaingata. Ai whanonga anga, pe tonu ha tau whakawhiangai ki a teia. Ka koe ofa ata ata pe, e tamai he vani, tau tewe mātā ki e whiawhini. Koe aho peo e whakawhitai, mo tukoloria ke tui e langi. E koe whatongia nei whakotuutu he tangata. E whae no lotua mo hufia. Ka koe ahon. Ko whakahoko e o tua. Pau tau whiwhia ko toa pe. E tau ilo ilo pau. Tau kune i waka pe mok tau tolu. Tek Minister. Ko whiwhia lahi me whakakola lahi ka tek mau tolu. E o mea mai e whiawhini. Ke ki kātoanga whakalotu whare, mo tae i loani. Ka konu whakailonga, e lava mea ko whai. E on kaunanga ka mai kauta mai o eiki koena. O ko puka e whainga maari eni, whawhawhonga atu. Aho tabai o eiki se wani whai whatongia. Ka maa e toenga oi, kau akon whamalolo tahonga i wheituuna e o tuku taimi ka ke mea mai e ki kātoanga vai vai koen la ve be where mo whawha e whatongia e wheituuna ka kohui ko ho mahu inga ia e whako whatongia si tuunga mātu mai si tuunga whiri mātua e o potunga ue Lau kolo ai, a lot whare o meti, i o mea mai e whiawhini. Tupe mua ke tok whakakato atu, e ta mai mawhi, e mau whakamaro ke wheituuna. Watawange, i whauha mai ha tāpuak mua iwi, whapulpulu a ke wheituuna, ko ia ke whatongia, mawha tuktuki. Ko ui koe ki ai e pulea ngā tupou mo eki. O koa tēne whakamaro lo te hounga, Tātai ki CEO e putu ngā ue, sio nea kā wola. E whakawhainga maari o taimi, lawa mai koe mui whanonga, ke eki Minister e putu ngā ue, e ki kātoanga vai vai ma tai loani. Malo lahi, o mi tataki, o whakataulama ko whai ki o tau putu ngā ue. Whakatauang ke eki mawhi, me kei whakiwi mua malo ki te koe, ki te taki ku whai ki o tau putu ngā ue. E doine whakamalo la, ki tala ki tala matangi a tonga, e dia whiwhita. E taki ngā ue, me whotutu ngā ue ko toa ko ke whakaoko, ki o tau ki loto whare. Ko ikuna e whatongia, pe ko tui, ko mahulu ake o whiawhia. Tāhaina o ngai misiona ngā ue, o tau ki wakani, teu i haka ngā ue. Ki alwhaki, o tau ki waka pe maulawe ai, mātoro e whiawhi koen. O tauangi o tua mawhi, ne kei tau maringi mai e ne keresi, moene e wiki e te koe, o ika tataki o kwhai ki o tau ki loto whare. O kua tēne whakamalo mawai ki te koe, se zale mawite. Ko ilo ko mawhitutuki. O ki whatongia a kon, a iri whaki homa. Maroho ke mawiwi, noi noi, mo tātalai whare. E ki taim nou nou ne tau whe ao mei ai. E kai puli o hora ia, me neongo e vai vai mo sino. Nā whai osi ki a verenga o fua whatongia. O kai te whahoko o ngā ue ki e tangata. Nā whahoko i ho ilo pau. Lang ia e wafa si o wā. Pa malele i whaluk fua o ta botu ngā ue. Ke a uat mua e whakamalo ki e toenga.
Si kau tō parau ko tō pē, ia lot whare o meti. Ia ngai whi pōpō waka tō pē, tau whahok, lava ke i kunai e ki porokala mākon. Ka tawange ke tau maring mai, a klese a whenā ka tin mūdolu, e kei hoko ato e pē, a no alwhaki o tau ki waka. Whakao se whakamaro, ke o kau ngāko tō pē, marola he kātak me fua kolosi, ko mu whakahoko. E tau iku nai e ki whainga, i he mahina e ua maro ko tau whanunga ia. Ne ai beo no ngahi pōre o e whaingani, ka koe ahon, ko tau iku na pe koe tau lea pe e ahon whakataha mo e tōkataha me e tai kāreri, koe e ki pe. Wat whakataha me mau kore whakamori mori atu, e minista, maa e tangatai ki CEO, o e patunga ue. Nā e hato whatongia, o motua whai whatongia ka mai ki kurupu akon. E kai tāu mohomu wakai, whamuri more e angua ki mautolu. Tū ke mahu whangatu, e amanak whamanatua hifo a tau e ko Sisu Kraisi. Pekia e whunga korosi ke whamuri more ai e tau ngahi angai. Guat me mautala manu ke whaiduna, e kinista, ngai whatongia ka toa pē ku ui koi ki ai. Me tataki ku whai o tau potunga ue. Whatawangi ki tāpo e kina mwhaki e siova, ki te koe. Au maa sio whamiri me whepaupo waki o tau whai. Pea ka tau ka tutuku e pō koeni. Pea ki bea atu ki kolomu. Ka mau whetangu tui atu e ki te pui makani. Whakao no atu ki whaituna, ko se wāniti ngā au e pē ki mautoro. O pēa e ki rea whamalo tuanu, ki rewa e maranga, ta tau atu. Koe aho e whawhitai, koe aho e whiawhia, koe aho e hiwa haleluia. E ki whanangilang, koe te kone pare mia tonga. Mori mori behan tō dō whaha asa e wheitu una. Koe lau maare ange pe mua, e toha koloa, koe whataha anga, whakoloa e whewhkoni. Malo. Ko kolpe ke ngāri pe whakatapu koni ko se whahe tau pōkalama, ka u hoko ate pe ha tau lea. Te o hiku mahu inga pe ki i pōkalama koe e whiawhini. Ke whai pe no whakamalo ia. Na e e-mail ngā laitia. Ko toki haa wakai e-mail ko tui ku ose kabineti. Ko mau kabineti fuka mātua tai mini ulere me hongo furu ke hawhi a tolu. E ku ose kabineti a hou ai ua hou a tolu pa mātua ma whakamatala ki he. Ke kau whai o ngongo. Ai mea kona mātala noa ke he kabineti. Maunga peka mātua ke whakamatala ke kakai. He taimpe ko ia ke nau ilo. Ai mea ko ku whakahoko mo e ngai whakaukau e pure anga ke. Ke ngai ngawe aonga ko tau whona. Kau sio peke ki e-mail. Le maho inga ka au ke uhau ki he. Ki fua ke certificate. Mai be ka au ki ako mai nai ua na mo mawhai. Kau koe ke hoko ai uhinga ia ko ia ke whakasisi ia ai maho inga ia ko koe mo mai ko whai. Na ku email mai ki a laitia io. Osi pe u mea koe ko loko lele mai ki. Whakalangi i. Amina sayang mo kore ka ho eiki ke hao. Ka ko kola ia pe ke hao ko hiko e minista o Potunga po ko whakamalo hipsi o hifo. Ko toko taha koe ne whai koe e tau lotu whakaosi. Me ta whai koe ne letio coastal region. He ko whaata mai he puria koe mau ki i waka koe ane mato. Mo kātang mo kumen pe gui whe ia. Mau kui lope whakafongon me ewa. E ko whai mo puria ia. Hange pe ha ewa. Na mai kostolo kono o kui he waha ai au whe mo whe moto. O tai mini wha alo toho. O maha ku ngalo e ke whakotua ka pasa ke hau ki tongani alu hifo ki ata. Kumi holo e kostolo mao. E kau ke whoki mai ko tonga tapu e ni utu e wheitu ko e pia haa.
Ko ku fa malo ba mo la wa fa ho ko nga ko ni me fa nga fe tu pe hen. Tam ko no ke si ai. Ko sio he fa nga fa matala e ko na fa he tai mi ko ya. Ke si ba ka tai fi ngo fulu. Au ma ke tai wa ngo fulu. Ko fa matala e na ai foi pula. La upi ko pula wa kai matangi. O tukuange ki he e. Maha te ka ba te mo la we historia ko fa matala e. Te mo ilo me. Pana upi ko pula wa kai matangi. Wa ko kui ko na laitia. An pe ko fa hingo ki ai. Laitia fi. Ko tai ko to fa tamaki. Ko mea ko na tala he pula wa kai matangi. Ko ia pena ma ho tai mi ko ia ke fai ake fa matala, ha fa matala ki he kakai tu unga ko o ku ia e fa matala e amo. Ko ahon ko sai teknologia pe ako ange ka nga we ke na fai nga we. Ka ko mea ko o ko mawinga ia e he mea ko na email nga laitia ko hi ko moutol. O ku tu he ni sentai ka ku fai no fo ngai otomoto. Ha apai wa o aloa o kiniu. Ko taimi ko na e toi ko uhalahi mo ngai me pe ko fanongo mau pe ki he lipoti me ngai va he fonua. O kai fu ke tatau e te nofo he feitu pe heni pa mo te sio tonu he mea hoko he feitu ko ia. Mo fatonga ko anda ke puna po uli tau wakapuna. E puna po uli ki hapa, e puna po uli ki ia pe tai me puna po uli ki e. Ko whakamatala ea ko mea mahau inga taha ia he folau wakapuna. He kai ka hapai late e puna ta e tene whil ke o mai pe he taim ko ia. Ai whakamatala ea ke sio ki ai. Pe ko hae tūkunga i he airport ko wai ki alu ki ai. Pe moe waha a ko hae mea ko hoko. Ko e wanoa ko tupi ko wanoa pe ko e baha taim ko ke wanoa wataha. Na hoko ko komisiona he Public Service Commission. Ek mau fai tu ni ke kau ngā ue mo. Fai ngā ue fai he pureanga. Ako vale pe ku asiang ya vatulere. Vatulere tuputu. Kai ke alange ko ke whakataha. Ko kore mai ne ke whakataha ma ke he mua e PSC. E kau komisiona. Ai ko aluange nawange mo si o he taimi ko Paula Ma. Po koe ke rea Paula Ma ko vatulere u whakamatala. Ai ko nawange ko whikau aku mo ngā ue ko ni. O kuia e palopale ma whakakau ngā ue. Pe aku hange o ku toko si nai kau ngā ue ki he vilo he foi hoa ua whaa pa u whimau ke aha. O wataimi mo whanki mea. Ko mena e pango ke hena vatulere ke ni whakamatala whakalere ka tau tolu. Ai palopale ma o e aho ko. Ko taimi ko na aloi ko ki whale alea. Maha ko au pe ku whase sere o lau ko toa uripote au potu ngā ue. Uripoti ko uange ke whale alea. Pa koe ku lau koe ngai ripoti, mahino fo koe mau lau he whai e talano ke. Ka koe ku lau ke upanga o whakasio pe ku iai halelei e haa mai ngai ripoti. Pa koe ku lau koe ripoti e meiteki, koe ripoti e meiteki fo matolu pe. E o se poni uteki o au ike, pesi hono tolu noa. Kau alu e ku lau o au mai ki he whakamatala ea. Mahana e pese tolu e mea koe na ku lau. Ka koe ku sio hi foko he mea whakamatala. Ai mahu inga koe whakamatala ea i he ahoni. Mahu inga ki he kakai e kolo. Mahu inga ki he kau tautai. Koe kau ngoe. Ai kakai koe koe nau mo ui o ku mau i ngā tai pa mo uta. Mahu inga ki he kau lālanga. Mahu inga ki he folau wakapuna. Pau alu hifo he risi pa wau ki mui o ku talamai he whakamatala ea. Fie mao e mea ngā ue, mo e kau ngā ue ke sai. Pau tu, koe fu ki u loko tua wharearea whakamālo ka ngā ue a potu ngā. E ku kei nofo koe he tawha ke kau whakaanga. Lai tāwhiku mau taimi piseti wano koe whakaanga. Pau ha o sio mao e lelei koe ni koe ai ngā ue whakamatala e. Lau pe fui pespe tolu koe. Lisi kātoa e mea. Pau tuak. Mahino pe climate change ia koe takai koe ngai fumea pe unomu. Kau tuak o whakamalo. Whakamalo ki he... Kai ki whakamalo ki minister, whakamalo au ki he waa.
ki he waa ngā oe koe ai meti, e ku lau hi foko hono aonga koe ki he kakai e whonu. O koe mea ko whakamalo e koe he ahoni ko hono ako i ki mou tolu, te mou foki ke ngai vai whonua, o whai mai mea tatau. Koe ahoni ko alupe ai malohi ange oe saikolone koe ngai mofui ke toi hau ke lalahi ange. Koe ngai tamaki whakanatulaya e alue ke toi lalahi ange i he kahau ke. Ka koe hae mea o ku tuu mau ai. Ke whakamatala ki he kakai, ai tuu ai ea mo mea koe hoko ki he. Ki kakai tōlai. Heng koe nei tō ai koe mofui ke. Whawhang mahu hoa. Ai koe taha wano. Ke tuu koe mofui ke, kou tuu hake. Ko alu hake ki he ku e-mail, o alu ki he Facebook ame. Taha walu lulu e mofui ke. Ko taha walu ka mata whakatokanga. Waa koe nea laita. Alu ai pio alu au ki he osi ai wha. Toki osi toki whekau e toanga kau ngā weke nā mātuku mea. Koe mahu inga ia ki waa koe ni neongo ku tuu ia he wheitu o ku mamao. Ki he sio. Maha ku mamao ki he alu. Maha ku mea na keke lava maha minister ia he kuohiliu. Osi pe aho ia ku nau. Maha ki fuki nau topa nau kāwaiwai o nau toki api. Ka koe mea mahu ingai ka waha lelei ha wheitu. Ka waha lelei o ku mao e he kakai miha ngāwe ha kau ngāwe ha wheitu. Koe whatongia mau tō ke mau o whakamalo ka nau tō. Koe whakamalo ke whainga ngāwe koe o whakahoko. E he whahinga ko mau muhanga o mai ke ako i ke nau whoki ki he ngahi o tumotu o whai whatongia tatau mai mea. Na mau ki he o tumotu hapahe mahina koe ko February. Koe kau mui fulau en Papura ko Siuola. Mau heka he waka me i pangai he wha heng. Mau toki whoki pangai koe hongo fulupo uli. Sia taku na osi taha vai na to. Ka koe tupena na wako e le son maho inga. Ko whewhi tu umama o taha o kuai kakai. A kua mau whatongia ke mau hoa o kia. Mau alu ke fwoi motu kotokotoa pe valu. Ai ko waha a koe o pangai mo nomuka. Mau hoa atu ki nomuka. Fifu na to he tari mo to atu kia ku hawhi wha. Toi ai e na to le tari o mau to. Pau tu usi peke minte tolu nua ka mau hoko atu he toe a whono ia ke mau ki ai pa mo lofanga. Mau toki hake atu ki lofanga ko e valu. Valu pou. Kuka mata mohe kakai ko kau ahi eni mau toki au atu ki lofanga o whasi. Mena e ongo kau e ku. Whaka eke me he motu ulua ki au ke motu whaka osi. O ku nau nofo pe o whaka whalala ke fui taua e ua o whai aki e whetu utaki. Ai ko taua koi no muga mo i taua koi hawhewa. Ko e mofui ko na toko si asi mai he situation report na ue sia u taua e. Pau eke mau ave ke Starlink. Ko loto a CEO ke. Ta koe kue Starlink ko na mai Elon Musk tuku pe no ofisi. Ke mai ia ke vahe ke whaki moto e walo hapai alo atu e whaki moto wawau alo au kiniua. Ko e hahano uhinga. Ke whakasisi ai ala hoko ha whakatamaki aki a e nau vahe e whakamatala ea ko o atu mo i whakatoka. Ka mate o ngofu pou, kai ke nana tōku ai ke hawa saikolone. E kai ke nana tōku ai whakatoka nga tsunami. Ka kouhinga te mou iai, pa mou atu he potunga mo umea ngawe koe ni ki he interneti. Mou lava pe mou tō whai ngawe. Pa lava pe he kakai e ko unofo he wheitu ma mao taha. O mao e whakamatala mo e whakatokanga ko atu. E he waa koe ni. Koe mahina ta tau pe koe Februari na mauhanga o. O awe ki he ngai whakapure a ngai tuutu. Koe ngai whekau. Mana mo ilo pe koe chata. Tamai he PSC. Mautu i tamau tai whakalao ngai whekau koe. Tai whakalao whewe. Mea te mo, whewheka pae talangataha tahapa moha mo tu e tau tea. Koe uhinga ia e ngai whekau. Koe uhinga ngai whekau ke tō kanga e toko taha ko tō au ngau he pureanga. E kwano whatongia whakatau hisipi ke kakai. Duty of care. Paka ospeko hono whaupau hao. Whakakau ke upotu ngā we me ngai service. Pau sio me he taha. Whewhekau taha.
o sio me taha lo ke taha po ai ange ke ki sivi ange meti pe ku fe ne e whahau koe ngā we ke kakai ko pau ke whai taimi to tonu i kai toi toloi. Tika apu ia meti. Pasi ai. O kui kai ngofua e whilwhili mana ko i he whonga o whakahoko e ngā we. O kai ke noha na tolu o aibeki e ua motonga tapu kai tukua. Ta taha pe whakamatala e me hen alo tau ki o motu. Pea alu pe o au ki he motu longo noa ta. Hau ki he tolu. Ko pau ke whakaha ki he kakai ai waha a taimi o whakahoko ai ai ngāwe pia ko pau ke whaiki ai. Whitu upe, osi pika whitu. Ai haka Facebook o si iai e whakamatala ai. Nau taha mai ko taha pe mau atu whakamatala hoko. Ai hake ku iai ia. Ko taimi ko toa sai kolone e nau tala mai koe taimi ke tau whakatokanga hoko e atu he taimi. Pai ke toi tolo ia. Koe hau pe he taimi koe o ku fie mao e koe kakai ki o mai. Ko toha ke pen ku lao. Tiki e meti. Ko alufo ke whe kau whaa. Ko kau profesionale pe, mo e kau ngau e tau kei to tonu te nau whakahoko ai ngau. Ako peu tau hene ahone. He kei ke mo mohe moto ka hae pule whakawahe ia whai mai whakamatala ea a eua. Wako sio o lau he ripoti, ai tokanga ai taki ke a koi koe e ne kau ngāwe ke whai whakalele. Koe ngai whetu e ni. O hae toko taha koe ke ne whahoko mai ngāwe ka ki tau. Te toi whakakau pe koe toko taha totonu. Ka koe tuu mai ko he TV mo e rea mai he retio mo e asi mai he Facebook. Koe toko taha totonu pena e a ko ia ki ai. Koe toi tō mai peni. Tiki. Ko aluifo ki e whekau hoko. O ku iai ai totonu e kakai ke nau ilo ki he whaunga o whakahoko aki ai ngāwe. Toko taha o ku ne whakahoko ai ngāwe mo taimi o whakahoko. Ko mō mea whuki au whai. O mō tala mai ko whamatala e hoko e whai a whe. Ko mea tene hanga whai whakamatala e hoko. Pau mau ilo ko hei e he TV o whakamatala mai. Ai whakamatala e mo whakatokanga. Ko mau noho koe, o si ilo he kakai e tonga ni, ko hai o ku ngāu he meti. Ko te tō mai peni. O tiki. Mau sei ke ngatai. Ka koe whaka o si, kou pe he ke oange ki he meti, ai fo i hiva. He whekau e taha ua koe. He oku nau whai pau pe me he whekau ulua ki he whekau whakamoi. Ko e whaiwhikau ne whaitau rotu, ne whakamanat mai whuke whekau e hongo fulu. Ka wau te tau tāna ki tunga tātou, a tau tōru konu kui whale ni, koe ki tui kua o tōlu whaiwhikau e whekau hongo fulu au tau. Koe whitu ia koe ki tau haa tau tōru eki. Ka koe me ko whingi whakamalo ia ai waa koe ni. He alua tue ki he kahau, ku tau hanga taha kātoa peki ai. Tau whika walu he tūt la vengo fua tahe mamani he. O tau whika tolu he Pasifiki. Siko no mahu inga. Ke tonu e whakamatala mo taimi tonu e ngā ue kai lava he toko taha koe koe u whai ki ai, ke ne whakahao fia me whai ngata. O mea mahu inga e waa koe. Pane onga i tā vai a, kau whenga mai pe ko tange whakauri. Tau aru he. Wawe taimi hiko o ngoi ko ki he la ia. Tā mai kau ngā e ofisi. Pāpura mea. Au sai ke aloa ko mo api o malolo. Pe ko me hoko e valu. Ka mau matuku mo mau tolu mo tariet mo mau tolu ke. Ka ko tui ko mahu inga ngā fa ko fiskan. Ko fa o si akin. Ko keisi he tai fin ngofulu. Wi ai na faiva na ke to nga ke faiva ka faiva whakakata be ko committee. Ana whakahingoa aki ai hingoa koe ne whaiwa koe New York. Ako tui koe hiva theme song koe e whaiwa koe ni. Koe ta whitu na whaiwhai. Whata mahi le tio koe na Katarina. Hiva i pia kau hiva ke heke. Kau tātā mo kau whine hiva ke heke. Ka koe hiva koe lahi taha no tā mahi le tio koe hiva i he tangata hiva i loa i he taiwa ni mangofulu. Ko Frank Sinatra.
ai New York o to po ko mi he YouTube yo fanong ki ka ko men ai ma ho ata mai ai foi fakalea ko ni he ko New York e ku taku e ko kolo ko to mohe ya ka ba ta nak tu nga ka to u kolo o mama ni nga kolo tala lontoni ko palesi ko sene e mau ia e New York he ku tala be he kakayo mama ni ko ba hulu me satellite e tamate mama nga kolo ko fa ala sene no fa ko mo fa mi wa tai mi ko te fa no ki ta le ha me ale pe ta puni u fa le kolo apa tamate e mama ni mo he kolo ia New York ki to mo he ia vilo ho e wa fa pe ko tai mi ko na manatu e ko fa matala e ko pe e nga we ko tai ko na manatu e fa matala e ko manatu e fo hiwa ko pa ko pe ke ulawa tu e ki ko nga ko me hiwa New York I want to wake up in a city that never sleeps and find I am a number one, top of the list, king of the hill, and number one. Mu whakakau ange ka office pe hang ko meti. Tau ngo tau tolo mohe. Ka pe nau tolo. Pa tau aha ke ko he aho e taha. Ko uhinga na nau ai, he ko fika ura ke nau tolo ko tau tolo ko na e mohe. Pa ko tui ko hingoa fo o office ko meti. The office that never sleeps. He ko hi ko e kau ngau. Tu ke he pe launga ko na fai ko e tupu e vatu lele. Ka ko tui ko office nia. Pe te tau malolo ta to minga fa pulenga. He kai pe ke toi mo he. He ko alo atu ni ke tapupu mai nga fai ngata. E au te ki tunga ke mo toi pe te mo to. Te mo sio i pe he a screen he ko tapupu fai ngata e ha. Ka ko popo ak fra o se mo fra malo ka mo to mo talato o hange ko lau ko ni a hiwa. Ko mau aha ke ko he aho ta. O ku mau kei hao pe. He ko mo hui ko mo hanga ai mato ke mau fika uluaki. Ke mau number one. Ke mau aha ke pe ko he aho ta. Ke hoko whakatamaki. Na mo o stokateu mai pe mo whakamatala mai ka mau. Mau aha ke aho ta mo whakamatala mai tu unga koe o ea. Pe te mau woki tahi pe ikai. Pe te mau woki uta pe ikai. Pe whai ha mau whola ngatu i tua pe ikai. Ai koe huinga ai koe ahiwa. Ko fie aha ke au iha whonua o ku iai ofisi na kai ke mohe. Ko whamatala ea. Pau aha ke ko au na ne ai ke whika uluaki. Ko au o ku topu he naurisi. Pe koe tangata whaama, pe koe tangata toutai, pe koe lālanga. Ka koe whika uluaki koe he, i he risi koe ai meti koia. Pau aha ke he pongpongi o whakamalo, whanongo ke he reti o hau pe e whakamatala tata. I am the number one. He ko topu e naurisi. Ako tui koe mahu inga ia e office. Ka pate mo hiki ko mo office for o, pa pau mo ka office le leia. Pa mo manatu ipe, ko mo tolu e koe office ia tae mamoe. The office that never sleeps. Malo apit. Bebe da tegi ai di pas-paseta. E kolang ko me pe ko maula vai e mau fia fa ha be ai pas le fa malo e a fa kula ko o ngoi kolo ku ke to mai ku fa ka ka to mau fa tongia pe hunuki ki loto ko munia malo to te fit si kaunanga mo tama eki kuna fofa ya ko ni fa malo bete kolo ko to mai ko tu ke na te fanongo ho gure o ka wana mana iki be ai le ai feito ona ko be himi ho mau siasi ke tu heng atu ato bongbong ko fo fita me fo malo ha ko nga fa fadongi tau la ma ha ko tau te tu heng atu tau ke ma ai moi malo ma ko lo le honga abito ke lo tamu tuan ko ngoi ku kakato fatongia mo fatongia tare kita he potunga we kore behen ke he whakamare koe ni ke CEO e potunga we ke ne mea mai ke whai pe haria whama
Malo. Tapki afia tua mafi tau lotonga. Patapo atu tukan paremia tonga. Kako ek minister whakamalu ki ai potunga o meiteki ya kauai pe moe waa talamatanga e whanua. Pe kokore ke u whatuloa atu he. Ke u hufanga atu he talawhakatapu ko kamata ke whatongia o e whiawhini. Ka ata mōko e whainga maari e koe ni ke whahoko e whatongia ko tuku mai ki he motuani. Koe koloa mahuinga o e whiawhikoeni ko kamata ki he whakatau kei e porokalama ke tau whawheta ia ai ofa tai whiwhiri mānako ai ofa tai mamohe o whai he o tua ma e wheitona e ki tokon pare mia ai pehe ki ho whare pehe ki ho hoa e whamiri ai ofa au ku nehanga o whakalotola ai ofa au nehanga o puke puke o hange ko ho mea ai whatongia o ku whahoko he tunga mātua koen mo e tare kita e maat whamatara ea atonga e hoa e ua wha i aha mo e po koe tau whawhita i ia mo e whakamalo e hoa he ikuikai ke nehanga o ria kina o kuikai ma mohe moia he koe o tua ku maf tau whawhitai i lot le rei o e polokalama koen e kunihanga o to e whamalo hia ai tui bea mo e ngā ue o kwhai ke ue whai ange ko to e tau toka ngā bea mo e tau whalala mea te ia he kune mawhia mea hana kotoapi honga ia e motuani tuan pare mia ka koe ek minister e pot ngā oe ke whawhunga ia tu e tare kita pa pehe ki he tamai o eki ko loto to ke ne whakaao ngai a ngahi lelei a mo ngahi tāpua kotoa pe o e apini mo e ne ngā ue he pot ngā oe ke ne hanga o a koe mo ni hanga teu haka ha o ngāwe angani ke hoko atu. Whamalo foki ki he tunga whina mātua pa he ki he tunga mātua koeni ku mou pore ai whatongia koeni ke teu i kia he o mou ui ke mou hoko pe ko ha mea ngāwe aonga mai whanua. Ko dui mou o whanongo pe e mea e whawharangilangi whatongia e apini ki he whanua o ki kai ke nau mamohe. Ia kui aipea moe pōre e whanonga anga ngahi whatongia ki he whamiri koe siasi moe whanua ka koe pōre pa moe fuakamaru ke nau ngāwe he apini o koutui te mo hoka te whatongia kia i he kahao. Umone apito e mea ek minister koe lerei o e whatongiani ku lahe peho no mau i he ofisini pe mo e feituni ko hiko ngahi teknolosia pe mo e ngahi tokon ke heke i e iwa paanga pe mo e ngahi tokon ke heke ai pure anga pe mo e pot ngawe ka ko mo pore ke mo hoko whatongia o tokonia ngahi ot mo tu ko koloa mahu inga e paku whaiana whakamalo ia ki mauto. Ko tui pe e kai ke hange ko e sea tape mo e feitu una. Na uhu mai foki he taimi o kumau whetakai holo pe mo e kau ngāwe ko ni hono hiki holo he ngahi potu ngāwe a pure anga.
Ako whawheta I he hauani kua mahino ki he pure anga bea moe whonua ai mahu inga e whatungia o nau whakahoko pia ko nau mau ho nau api mau ke whakatoka ngai mo pou ho nau whatungia. Mau whanonga holo I he ngahi wheitu ke I he ngahi whakalerei e pure anga o mai ke mau I he pot ngawe kone mo I whawhalangilang. Pia ko mana tu e taim ko ia nau I he tawhaakon hono pou e ngahi tawhaak whateknikare. Pia whaiate mau whataha e kau he chodi he pongpongita. O kou sio ke tare kita aho, tare kita kone toki malolo atu. O kou hau pe ke whataha u kai ke whafonga whi maari. Pia kou eke atu. Ame o hoko. Tamai o si. Kou kai ke u, kou loto mamahi ko hiko e ofisa u ngau me niwa tok tapu. Ko e whakamatala unau o mai mehenga otmotu unau lau mai pe ngahi whika pa u kouti. Ko mea rewa mau tolu ko au taukei ko e tonga tapuni mau hanga rewa o whakanofo ia I he taukei mo ilo o mau lava pe lava peke mau tala pe e uha a niua pe haviri pe haha mea hoko ki ai. O pe iho kanga mea hoko. Asi ko e u information ena mai me officer. O se e kuhanga analyze o e si noa niua ia. Ko peat ke tare kita famoko pe ko he mena hoko pea to nof pa to taat o mahino ka diau ko to ta hania mahal ne mama kavatonga ia pe ha u pe ia lau menga hi me o fehalaki e kawako ko tui ko me agua ko ia ki motolo e mahina ua kon ku osi ko tui aku tokoni pe kai ke to hoko ngahi mea pehen I he kahau pea ko kau whakataha pea moe whawhananglang o e hoa e mautala monuat ka te mautolo ai mahu inga moe lerei te mautokoni mai atu whoke e ku whamalo ki he retio ene kau mai I he whiawhini mahu inga o pito hange ko ngahi mea ake he ekmista I he wharearea me ngahi haafanga ke ai mahu inga ho mou kau mai ki hono tu whaki a te whakamatala o whai he apini. Maho inga o pito e ne alu I he taimi pia moe taimi to tonu moe ngahi whakamatala o kupau mo tonu ki he malu moe hae ka kai whanua. Hange peko ia nai hoko I he whakatokanga koni pia moe mea nai hoko koni he whakatokanga tsunami. Ai kau ai pe pia moe retio koni me kau ngā ue ai pe heke retio tonga I he nau I he houa o whai whatongia tu ai apini pia mono kau ngāwe. Whamalo atu ki a kalo, malo e poupou, pia mo e tokoni, I he taimi kotoa pe ki he egnista I he ngahi whatongia. Hange ka ngahi rea ku whahoka I mua. Ai mawhatuki e whatongia, pia mo e ngahi pore ke heke. Au mau whawhitai pe kui ai, ai ofaanga o ku tuu mateu teu, pia mo taukei, pia mo loto lahi, ke poupoua, ai e to kon pare mia e ngai whatongia ana kotoa pe. O mau whamalo atu, I ho mea whakataha mai he whiwhini, ke whakahae pou, ke he ngāu e koini, o ku mahino ko toi pepe se te ta, pia nau pasi I he ulunganga whakahoko whatongia, o ku whahoko he pureanga. Pasi pe ko whamalo lahi te ki motor kotoa pe, ai kau ngāu e apini, I he whakahoko ngai whatongia, whamalo atu ko mou ngai whamiri, hange ka ngahi mea mo fa atuhua ka mo oni ai ho ai wa fa mo fenga ke whakakakato pe se te au e whatongiani I time tatau o ko kei tauhipe pe mo tokanga I kina mo ngai family pe ko tahai hai pore pe mo ngahi alunga e tau whatongia ka ko whamalo lahi ke mo tolu I kei lava pe ko tui ko e ka umuyaki mai ko ni tena wako e ngai mea o kulelei mo tau ke hoka tu ake whatongia ko ini. Tala monu atu ki he wheitona, tongon paremia, ko hi ko ngai whatongia hana kotoa pe, ki tataki le rei o e potu ngā aue, pe he ki he whatongia I he wharearea tonga. Tau hanga naki atu ki hono taritari,
Pe whakamanatua o e pekia pa mo e toi tu. Pe hange pe koe poupou whakalau maari e ko whakahoko. E hoko pe ia ko hamea. Kene whakamanatua ai le rei. Pe mo e maulunga ange. Ai nau o tua o tau hiki ai. Ta ko tui ko fatongia ko toa be tau whakahoko. Tau piki ai mo falala ki ai. Hei kai kene ria kina ki tau to. O pehe ai talamonu e tau mau ha wike ene o glelei. Ai wike ngā ue i he whanonga atu koen o hao atu ki he pekia talamonu atu ke tau mau. Ha pekia ku whewhia whan keresi ia mo tāpuaki. Koe pea ki whahoha, ta ko ofat te tiki moto. Mahalo. Malo atu CEO i he tanoa me lie to e whamanatu. Lelei o e ngafa whatongia. Ko tui au iana te kuma pa la via ki mu i a ofa. O nei ofisa be ki mu. Ka go mawinga be ke whanonga e ku kau ngawe. E ku whafoki mai e taki ka te au e ki mai salema ko hamena ke ako ki o whanau. Ke ilo whanau ni ko au e foki mai ki ai. Ko ia wai whamalola he bit I he whakoloa pe mulea whamaloa a koeni. Ia e honga ia bito ko tui be o ku mawango I he whamatala ea o kehe nau e a koeni o koe ke lotu kia whasisi. Me bango pena I te ngia tare ki tā haku pūre au ke kua ko master afo ke he whawhini. Ku whai deri hapi awe ko haku rea e whai. He ko fu whia o bito. Kai ke ila ia pe te mana au topia ku ta au koe e ua mahalo. Pe te whetalaka pe a mea mapare mea ki hei. Au koe whia lahe au bito, he motu ani. Pe behe ki he kaungau ngā oe. Awe pe mou family. Ko tua whaerea o mihene pare mea. Koe o whalahe au bito ki he whawhalangirangi. I tukon pare mea ki ngā whawhaitongia koe whesia. Koe ia ko kore pe ke te whaloloa. Ko kore pe whawhikau. Ke lavo mai. Ke whai pe ha tau lotu tuku. Paka hiri pe ia. Te whai pe ha tau imi star pe mo e tokon pare mea hen. Ka tau toki hoko ta begi office. Ke whai pe ha no briefia te he tarikita. E anga whahako whatongia o mau whai. Ta mi wha mo tuni. Malo apita. Malo. Sa ki tau lotu. O tua mafi ko mau tamai manawa au whai whana. Mea ko tau pēua ke mausia he lotu. I he whawhpoini. Mo whaamu tau whalot me langina. Ko le ngai meani wa whaalo ko sisu kalaisi. Ko mau whaamu ui. Amen. Peko keresa eki. Mo whaatoa whehola maari e maanoni. Ofa na fo ia hao wha. I he tangata eki. Tokon pare mia o tonga. Ko eki minister. Me potu ngā weni. Peheke CEO. Peheke tare ki tamu. Ki mau tolu. Ko toa. Ia sisu kalais ko mau whamu ui. Amen. Pea koe ni lau kakatoe tau ki programa ma ke koia ne whahakuat koe ni me he ofisi wakai matangi po whakamantala ea au iloa koe koe meti me hua moto. Ai koe programa whako ni koe ki programa ko pe na whahako pe hai ki ipo ngawen. Ai nei whiunga nai moi mahi nai ua pea koe uhinga koe aho ni kono whaki aho nau ngahi certificate I he aho ni. Eke he neo ngone koe whakaukau ia koe nau ki whakaloto whare pe. Ka ko kai whiawhia lahi wai kau whakataha pea moe Egminster whakataha pea moe CEO ko ia o e Portngau e Maytech ai kumalumalu ai Portngau e koini. Ai e taimini whoke whakahoko ai Imistar ki mua pea nau hoko tulewa o whai ki tak mamata ki he loki ko ia o ku whahoko whatongia mea
ai kaungawe ai au taki mai ai CEO poko prilahi ko ia oe wa pe ko e meti ala kia fifita i hiri ko ia oe faita ko ni kake kone la vai oe faita pe ho ko tai mini ki he nau ki ai pe mo ekminsta ki he rato office ko ia o nau monitor me ai ngai me ko to hoko i ho tau fonoa o tau le vito ki he ngahi watamaki whakae na tula kake koeni una o lawa te taimi Pea foki ki hatoe whahinga whatamaki pe. Ko ki loki eni. Ka mo ki mautolo. I he toku pupua taimen ki mawa o mai ki he loki ko ni o mamatai. Kake, ko laitia whiwhitaina. Muki mautolo ko nak mo whanongoa leo ko ia. O laitia ko laitia na. Ai e kuna uhanga beo muntoa hoa e ua wha. Ai ngai tu unga whamimui taha ko ia o ku hoa o ke ai. A e tau whamatala ea. Eke, koe whamatala poko nuku hauanga tonu bea mehe office ko ia oe. Me ti, me i fua motu, aini tu ueni i he mala e wapuna domestic ko ia fua motu. Tawha ko ia ki he tau ngahi wapuna ko ia whakaloto whanua. Eke, koe na koe ata ana, koe ekminista ana. Pea pe foki ki he CEO ko ia oe meti. Ai te whita. Pehe foki ki he CEO ko ia meitek, siane a kau ola. Pea mono whamatalat ko ia o e ngai tunga kuktau iai. Pake hangi ko ia ko e mea ne mea kia e pare mea ka koe ngahi manat meri ki ko hiri i kui ko ia a laikia whiwhita i he mea ngawe o konga ko ia ne o maa wake e au taibai ko ke si ai pula makai matangi ai ne tukuangi pehe ea pea ne tuku mai ea ai whamatala whamimui taha ko ia o e whamatala ea ka i he taimini ko tau kau whakataha pia mo teknolosia i taimini. Mea ko toa pe u hoko o si mak pe tukuangi mai pe taimbe ko ia. Pea oku kau apito ai ongo le tio ai morfit point ma pe foki le tio tonga i he whenga o akilirei pea mo e kau taha ko ni enu tuku atu o whamatala ea. Ake ko ki konga si pena oe na wa ahi wa topea. Ini bete mau tatau watu me office ko ia oe meti me i fua motu kau whai whatungia alipate ki sina. Pea pe hoka kupourea i ono whatata i tau pesi. Pea ikai ngaulai mo tua kon whaoa wa urisia te tana tohi mo mea tu au whatu.